Ki nongkit kam beper jong kaseng Kongres na West Khas Hills District hak jingelam jong ba Borman Ding Nonglang Presiden ke District Congress Committee kila ino ya ka parti Kongres bat wan peniso no ila di sya ke NPP. Ya kini kinongkit kam jong ka parti Kongres na West Khas Hills District lapdiang buram da u Presiden jong ka NPP Meghalaya State Unit uba Preston Tensong uba dairu usembut menteri rang ba jong kejelah ha ka ba ya gani kejingelang lapan long ha IBPWD ha upper new nong join uba bam boarding ha ba keren ha gani kejingelang ulong ba kejingrung ke jongki sya ka NPP ke long kalenti bantrei ambak surung klam da don la ke jong kalenti bantrei kam uba Preston ha ba keren ha gani kesngi ulong ba ki don bun ke jingkren ke balai pojat lai posket Henry kimdai bendu mensem namar haki rensan sosial media kijuyo iya kejingap jingya keno kabom itu itausu Henry ulaong ba ukwa banong tangkawai kenmau ba wat pek tan bat wat ngap tan ya ke sosial media namar kandai po persen kidai ki kubor tok ki kubor lamler ki bom don jingsisha hangnu ru kalenti terekam om bangin surung klem dadon laka jong kalenti terekam lalu kabangilaya penbay banrong ngilayo abaniya kendo yakinong yalam ke jongi lalu ka state level ban hanu ki block kumta teter ban ngilale da kalenti terekam baswa kabangin sarong hak NPP lamar ngibat yikikam jong ka Congress Party kum kinong yalam ngila tendal ya ka designation kum kinong yalam bat ngilalay pa ha kinongkit kam jong ka parti Kongres ban priang bat ban receive ya ki pro party jong ka Kongres ka bangibat mangi ngilalay da kalenti ka badaysan om bangin sule klem da kalenti bat ya ka bangila pa ro ya ki list ki jongi bangin wan ban rong hagan ka por nilale da kalenti da kajiya sutulang nado lightly ki block bat ringkat bat pi kum kinang yalam bang apan pao ni kawe ka ski ba we udah khot yangi ulam la aban wan la phon yang amane step markadang di ka por syok ba te wong ba tom lele tadi tang iba di lengdok na kate kadong katai melangsu legin sanang penbit penbiang ha ki block ki jangi haka singsan percaya ngaru sar ngala de way uba kontes menin ya ka election haka MDC ngayo ada yang sans pa rupu sobol tangkum kajing persiang kemarin ngai burom ro ki karo nang te ki belial no siang lem ya kabul kajonga bat mental merka jengai kajaka lani ban wan rahang ni tang bangin sale aru presiden Ba'lul syai hapo konstituensi ki karonang tero ki ay yakni ka komitmen kum kinong kitkam bangan jono sa ka parti NPP mentakas ni kakum kajing yo ki jongi ba ka NPP imat kendang wan ka NPP MDA 3 ong mentagi ong MDA 2 imat kendang wan ka MDA 3 sa kailang ini hukum kinong troy di jongpe bangin ya alam ya kajing nok seliang na kabenta kan bangidon la ijong isap tihani ngiliang wan tangkum kidikot kibakam syak kamat jong ka isi kajong ikum tu balayo ban pule tingingin baka burom kajing pediang kajong pi ngalang berkat hakini ki por ki benai ki melalep ladep ngongtip bendalik terwah ke NPP kidang pediang neang rei namar bangi layak kun persyak na kapor Singapore rei ngawak puli ya ka politik lalai potali ki snap malali skor politik sa ngawak ba omla ban to dulir ya ka politik benong kakap syamingi kakap bat kata syasep ni kakap bat kata tekan don longsun ke bamot ke jangan long om don longsun sa om don para loksa rei ka ai ka kambang iyo ikun kinong yalam ngilya trei ringkat da kajing snow to jimor kata ka di kajing rong
kajongi bat ngapen pau hakan ni kapo kum udekot bangi rong kum unang yalam berit ngilang rong dak disignition ini youth presiden jongka blok ro jongka ramprai la rong lang mentai dei makut but i district presiden jongka youth rong lang mentai idei fasen tiu lendok tiu babor urung hani double push mergabat banyak ka blok kum u presiden jongka ramprai jengau tikum u distrik lu hanga junga por tingi kami nanti bangin ya tre rengkat bang ngawer ngakot ya kitu ki padang artatin na isi naga nong stoin bisi siro yang rung no ada kabasit kabasay bang ya tre lang rengkat baru blok presiden jengi uba kabriel bang ngingit ba kabriel lu hadin kini ki benai unsa organize rengkat ya ka party organization bangange ki ba lur syairu kumtahi bangin saya ya ka organization kum ni kum para nong yalam ban trei si tomru na benda ka jingbit jimbiang jong ki lai teli kini ki consent jongi ya bah ngap hapo ka west kasi sky kulei kerpang ya ki rangma ya ki long kami ya ki long kapa ya ki konsamla paro ki badon na kare kapor te babor ila de kren menet te nagaliang jonga kumu presiden joka state jongi barakaway babor ka tim jombi ngi pediang sngo bahaya pi syaka ne ka family ki jongi ngim ju ong ka parti ngong ka family ya long menta kum siyin si sen hapo ka parti NPP hapo jong ka jingalam jong Konrad sama hapo ka jingalam jong na hakbede bat ka cela jong i hapo ka Meghalaya te ka deiru ka National Party ngatrai babor relatif bah ibadgan hapo ka National Party bat kibawan jon lu ka National Party ini de kiru rangba ke ba pe jingai ke ba smutu ya ke jing.com mane join na ka national sa ka national tenanta ngakwa ban kerpatu ya kinong yalang Jomba district bat ki blok borolai tali kuma pelapan pau bas ngobha hadin jong kani ke meeting halaki jong ki blok halaki jong ki constituency ban ya khot ban ya werlang ban ya trelang ya kata om tang ha ke blok hangre hadu ke district level kamar kini ruki de kino yalang rotba Jomba district bangin ya trelang ban pentelun ya kakam nang ni syakmat bat kecing pen kre bajong ni kalong na kabenta ka election ar hajar ar popra ngapor kolong kum kinong trei kulum lang barok jong ka West Khasi Hills kongin ya trei sitom susu bangin yo ya kecing job ka badon burom na taun nem ar hajar ar popra Kidan bun, kijing keren, ki balai pujat, ki balai poskit, kijing keno, ki balai pujat, balai poskit, dan lay ngimday bandu mansip. Namar haki social media ngijio kajing ya pak, kajing ya keren, kajing ya keno, kabong itu tausu. Dal bakal kabangakwa banong ya pi barok kolong tang kawe. Kan mau baha wat pek tan bat wat ngap tan ya ka social media namar kini kendai 2% de ki fake news ki khobor lamle ki bomdon ka jing sisa hang dong tan 10% le se ka pandai bat ka pentap luk ya ki jing berkat jong ki bobun ki bala Kena kata kadau kabangakwa ban ong hang ni kalong ka parti NPP kayen ban syakri ya kacela jong ni barok kowe ban syakri kerpang
ya ka West Khasi Hills Barokawi bat lengba jong kan ni ka pa nilayo ya ki mati ki batrekam di jongi haki sectors ki baper haki department ki baper bat pinsan nang yo isu nang des kamat ya ki kam ki bangan nginang petuluk hakaway pakaway kasnong but hakaway pakaway ka constituency kabaha hangni hapo West Khasi Hills Jompi ngatry nga supet kenmau kandiat kasurok na nong stoin sa mohe klade kaway kamati kabakraw ban yat titlang ngakwa manyatu yapi na mohe nilaray kanisna kasurok pantumi ang tianong jeri balengi kwa banle kumda namarkan ni kandei ka economic corridor kaban connect ya karanikor kaban connect sa Bangladesh bat kaban connect hu sa po South Karo Hills Barokawi bat kani kaban omduna ya ka lais pa klur kaban invest kani kalong pijimentoy jong ka West Khasi Hills Barokawi ngataray ban ya keren ya bijing sisa 4 don sorkar na ruwa Jakarta kabala ban pelut por ban pelut hakalenti kasengkin 4 don sorkar ngangla don na sorkar ruwa jalai day tat hawa Jakarta bat hadu kani ka klipmat ka babentang baka jing pelut bisa kabe day bat ka surok Om Dunasyu ya ka khasan hajar kulun ken mapi kata